mwongeye kwirirwa abakunzi ba Bramo Empire Official aho muri hose nizere ko mumeze neza. Uyu munsi tubahaye ikaze kuri Bramo Empire Official aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye muri siporo, mu myidagaduro. Nizere ko aho muri hose mumeze neza. So tubahaye ikaze kuri Bramo Empire Official. Ukihagera bwa mbere banza ukore subscribe, like, comment and share kugira ngo tujye duhora turi kumwe umunsi ku wundi. Uyu munsi twabazaniye amakuru agezweho ya siporo. Ni amakuru arebana na siporo ariko ari gucicikana inaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka duhere mu ikipe ya Rayon Sport aho Azizi Basane na Elenga Kanga Didinho bari gusaba Rayon Sport FC uruhushya rwo kujya mu minsi mikuru, ariko ubuyobozi bwabateye utwatsi. Ku munsi w'ejo ntibakoze n'imyitozo, bikomeje kugorana. Azizi Basane na Elenga Kanga Didinho bakaba banze gukora imyitozo kubera ko ekipe yabo ya Rayon Sport yanze kubaha uruhushya rwo kujya mu minsi mikuru. Kugeza ubu abahawe uruhushya rwo kujya mu minsi y'ibiruhuko by'iminsi mikuru ni umutoza mukuru Robertinho n'uwa fitness Ayabonga Lebitsa. Reka amakuru yacu tuyakomereze n'ubundi mu ikipe ya Rayon Sport. Ndababwiza kuri two tubagezeho amakuru agezweho kandi ako kanya, aho ubuyobozi bwa Rayon Sport bwemeje ko Aruna Moussa Majaliwa ukomoka i Burundi atakibarizwa mu bakinnyi b'iyi kipe. Ibi byatangajwe nyuma y'ibibazo by'imibanire hagati y'uyu mukinnyi n'ikipe byagiye bigaragara kuva sinye amasezerano. Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwemeje ko Aruna Moussa Majaliwa atagifatwa nk'umukinnyi w'iyi kipe yo mu Nzove. Kuva yayisinyira amasezerano, Aruna Moussa Majaliwa ukomoka i Burundi hari ibyo atagiye yumvikanaho n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Bimwe mu byazamuye umwuka mubi hagati y'uyu mukinnyi n'ubuyobozi bwa Gikundiro ni uburyo avuga ko ikipe itigeze imuvuza ndetse ntinamuhembe ubwo yari yaragiye kwivuriza iwabo. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bwo bwamufashe nk'uwataye akazi nyuma y'uko bamubwiye kwivuriza mu Rwanda akanga, kandi bavuga ko uburwayi bw'umukinnyi bwemezwa n'umuganga w'ikipe. Ubwo yaganiraga na radiyo Rwanda, perezida wa Rayon Sport Twagirayezu Tade yemeje ko Majaliwa atagifatwa nk'umukinnyi w'iyi kipe. Uyu muyobozi kandi yanahereyeho yemeza ko ibiganiro hagati y'iyi kipe na Maripangu Theodore byabaye, ariko hari ibikibura ngo abe yaba umukinnyi wabo. Gikundiro iyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 33 mu mikino 13 imaze gukina. Majaliwa ntabwo tukimubara mu bakinnyi ba Rayon Sport. Ibi byavuzwe na Twagirayezu Tade, perezida wa Rayon Sport Association. Ibi byavuzwe na Twagirayezu Tade ariwe perezida wa Rayon Sports Association mu kiganiro yahaye Radio Rwanda. Tukaba tugiye kubagezaho urutonde rwa shampiyona uko amakipe ahagaze nyuma y'aho ejo bundi hashize ikipe ya Rutsiro yagize gutya ikivugana Amagaju FC. Ku mwanya wa mbere hariho ekipe ya Rayon Sport n'amanota 33 ikaba izigamye ibitego 18, aho APR FC ari ku mwanya wa kabiri n'amanota 25 ikaba izigamye ibitego 9. Ikipe ya gatatu ni Gorilla n'amanota 23 ikaba izigamye ibitego 8. AS Kigali ku mwanya wa kane n'amanota 23, Police ku mwanya wa gatanu n'amanota 20, Gasogi United ku mwanya wa gatandatu n'amanota 20, Rutsiro FC ku mwanya wa karindwi n'amanota 18, ku mwanya wa 8 hari Amagaju n'amanota 18, Mukura ku mwanya wa 9 n'amanota 17, Marine ku mwanya wa 10 n'amanota 16, Musanze ku mwanya wa 11 n'amanota 13, Bugesera ku mwanya wa 12 n'amanota 12,
Muhazi United ku mwanya wa 13 n'amanota 11, Etincelles ku mwanya wa 14 n'amanota 10, ikaba iri mu mwenda w'ibitego 5. Amakipe ari mu murongo utukura ni ku mwanya wa 15 hakaba hari Kiyovu, ku mwanya wa 15 hakaba hari Vision n'amanota 9, ikaba ifite umwenda w'ibitego 9. Ku mwanya wa nyuma hakaba hari Kiyovu Sport ari ku mwanya wa 16. Ku mwanya wa 16 hakaba hari Kiyovu Sport n'amanota 8, ikaba iri mu mwenda w'ibitego 17. Turabashimiye ko mwakomeje gukurikirana amakuru yacu agezweho. Mukore subscribe, like, comment and share kugira ngo tujye dukomeza tubane umunsi ku wundi tubaha amakuru agezweho kandi ashyushye.